Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka bril nyotarp. Kawai ka influencer ka barang kanyos nem karta na Upper Chitral Pakistan ka Sana Yusuf kala syasiat yap haka ying sa jongka ha sektor G13 Islamabad men haka arterik jong niu benai. Ka Sana Yusuf ka day ka badan palat stan lak ngut ki follower sa Instagram. Nakaliang jong ki pulit ki laong baka sana kala syasiat yap ha uway ubriu hadin bakala kentaj ya ka jing terwa ka jong u ban lech syaka ying ka jong u. Dakaba ula siat yaka katukat ni kuli syuaba un pet no nakani kacaka ki pulit kila pentip ru bala kem no yau niu briu batip kumu Omar Hayat kat kum kacing tokit u Omar ula persyang ban yakren bat kasana labon sin hagi social media tangba kam tre satya bat ru ula terwaru yaka jing e jong u yaka hakasngi baji akani andala tip bomdan ka kemi jongka haying ula lech syakani ka jaka basa jongka hakaba kala pli ka jingkhang tangba kala be no yo u bat hakani ka por ula se ka pistol bat ula siat yaka naka syadem jongka yaka med yap jongka sana lakit no sya Pakistan Institute of Medical Sciences PIMS bat ru ban le ka postmortem bat ban tokit yakani ka jingja ban le chakmat hadin kini ka jingjia ki pajba haki rensan social media kila dawa ya ka hok nakabanta ka sana kadai ka khun jong batrei man sngoba batru ubaju pendankam ya ka rensan social media ban pen i ya ki rukom im ki hok jang ki kenthei ka jing start ka jing tip bat ki we ki mat ki bakta e ka imlang sa lang jong kani kari kani mdei kasin ka banengkong ban sya siat yap ki influencer ha Pakistan hakaba how news nem ka ka influencer ka barang khatsan snem karta ka bala tip kum ka hira kala sya siat yap ha kweta ha ukpa jongka ka balong ru nakadaw baka bo video ha ka rensan TikTok.